Tukaj jem pico. Pica je odlična. Kaj je to? Tukaj pijem kavo. Kava je odlična. Kaj je to? Tukaj jem torto. Torta je super. Kaj je to? Tukaj stanujem. Imam tudi zajtrk. Kaj je to? Tukaj dobim dokumente, dovoljenje za delo, dovoljenje za bivanje, vozniško dovoljenje. Kaj je to? Tukaj gledam filme. Kaj je to? Tukaj poslušam predavanja. Kaj je to? Tukaj igram nogomet. Kaj je to? Tukaj grem na sprehod. Vsak dan. Tukaj dobim ali kupim zdravila. Kaj je to? Nujna medicinska pomoč. Kličemo 113. Tukaj kupim hrano za domov. Jaz kupim sadje, zelenjavo, meso in seveda kruh.